ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى ما في ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج فارجع البصر البصر هل ترى ترى من فطور ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر قرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعد لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا قالوا بلى قد جاء النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي تمور أم أمنتم فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل كيف كان نكير أو قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنسأكم وجعل لكم سوى الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفت سيئت وجوه الذين رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فما يزير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فما يأتيكم غورا فما يأتيكم بماء معين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للدولة وعلى حضرة النبي محمد جميع أبائي وإخواني من الأنبياء على كل صحابة لما لو صاحب الكتاب ولا شيئنا علي بن النووي شرط صبر هذا الصالحين شوفنا رجالنا في نياتنا في نيات ما معنا في أعمال وعلومها ومقاصدنا في مقاصدنا الذي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi sa'irus salihin ila an qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata qala wa huwa 'alal mimbar, suatu ketika Rasulullah yang mengucapkan hadis ini atau hadis ini kejadiannya ketika baginda Nabi ada di mimbar. Wa dzakara shadaqah. Terus baginda Nabi menyebutkan atau menuturkan perihal yang berkaitan dengan sedekah. Wa ta'affuf, dan menjaga harga diri. Wa ta'affuf, menjaga urusan afifah, iffah, harga diri. Anil mas'alati, jangan sampai menjaga harga diri dari perkara minta-minta. Suatu ketika baginda Nabi menyebutkan hadis ini, ketika itu baginda Nabi juga menyebutkan masalah sedekah wa ta'affuf anil mas'alati, dan mencegah diri, menjaga harga diri jangan sampai minta-minta. Terus baginda Nabi ngomong apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Disebutkan kata baginda Nabi al-yadul ulya, tangan yang di atas khairun, lebih baik daripada minal yadis sufla, dibandingkan tangan yang ada di bawah. Wal yadul ulya, apa yang dimaksud yadul ulya, tangan yang di atas itu maksudnya apa? Hiya al-munfiqah, itu orang yang memberi. Al-munfiq, orang yang memberi. Was-sufla hiya sa'ilah, was-sufla hiya sa'ilah. As-sufla, tangan yang di bawah itu apa? As-sa'ilah, orang yang minta. Al-yadul ulya, tangan yang di atas itu yang memberi. As-sufla itu tangan yang meminta atau yang menerima. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastagilla aw liyastakthir. Man sa'alan nas, siapa yang minta-minta kepada manusia, kepada orang, takatsuran, tujuannya minta-minta dia itu bukan hajat, bukan butuh atau bukan darurat. Takatsuran, tujuannya dia itu untuk memperbanyak harta. Tujuannya jaluk itu apa? Tujuannya cek sugih. Akeh kan saiki ya orang pengemis, subhanallah, ternyata umahnya mentereng. Ngemis ternyata ditelusuri ke rumahnya di desa pelosok, rumahnya mentereng. Mobilnya banyak, punya mobil 2 1. Haram ini. Man sa'alan nas, siapa yang minta-minta di hadapan manusia kepada orang lain, takatsuran, tujuannya untuk memperbanyak harta, ngumpulkan harta, fa innama, orang yang seperti ini yas'alu jamrotan, yas'alu jamron, sama halnya dia itu mengumpulkan jamron, batu bara. Bukan batu bara, mengumpulkan bara api. Yas'alu jamron, sama halnya ente itu minta bara api, falyastagilla aw liyastakthir.
Katanya baginda Nabi, jangan sampai sedikitkanlah kamu itu minta-minta, falyastagillah. Jangan sampai kamu itu banyak. Falyastagillah au liyastakthir. Jangan sampai kamu itu baik mintanya itu banyak atau dia itu mintanya sedikit. Maksudnya ketika kamu tambah banyak permintaannya, tambah banyak siksanya nanti. Api yang bakal kamu pikul nanti. Ketika kamu semakin sedikit, ya sedikit tetap oleh api bisa, sedikit banyak tetap oleh api. Fa huwa mukhayyarun bainal istikthar wal istighlal fayakthuru adzabuhu aw yagilla. Dia itu terserah. Ente banyak atau ente sedikit, yakthuru adzabuhu aw yagil. Banyak kalau sedikit azabnya nanti. Al-masalah. Ini semua masalah minta-minta yang selain darurat ya. Darurat yang seperti sudah diterangkan kemarin atau dalam keterangan yang kemarin itu. Fa innama yas'alu jamron. Orang yang minta-minta itu sama halnya dia itu mengumpulkan atau minta-minta jamron. Jamron itu bara api, batu bara api yang dia minta ke hadapan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. An Samurah bin Jundab itu kan ada riwayat ngomong Jundab, ada yang ngomong Jundub ya. Enggak, kalau bin itu Jundab, kalau na'an Jundub bin Junadah, ada sahabat itu namanya Jundub. Kalau kalimat jundunnya ini setelahnya bin namanya Jundab. An Samurah bin Jundab. Ada namanya sahabat tuh Jundub bin Junadah. Nah, ada. Bukan dua riwayat ini. An Samurah bin Jundab bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam innal mas'ala kaddun yakuddu bihar rajulu wajhahu. Innal mas'alata, minta-minta ini kaddun, suatu yang mencapekkan atau membuat dia itu payah, yakuddu bihar rajulu wajhahu, yang akan membuat payah wajahnya nanti di hari kiamat. Yang akan membuat capek. Kaddu itu apa? Ma yut'ib. Al-kaddu itu at'aba nafsahu. Innal mas'alata, minta-minta ini kaddun, sesuatu yang mencapekkan, yakuddu biha ar-rajulu wajhahu, yang akan membuat payah atau membuat bahaya nanti seseorang wajhahu. Hari kiamat wajahnya orang yang minta-minta rusak. Bahasa kasarnya itu gitu ya. Illa an yas'alar rajulu sultanan, kecuali dia itu minta kepada seorang sultan, penguasa, au fi amrin la budda minhu, atau atau dia itu meminta dengan catatan dia itu memintanya fi amrin la budda minhu, sesuatu yang sangat dia butuhkan, harus bila tidak jaluk aku dah iso, akhirnya jaluk, sangat darurat dan lain semacamnya seperti kemarin. Minta kepada sultan ini tidak masalah, tapi dengan catatan kalau mintanya itu minta yang wajar ya. Minta kalau zaman dulu itu kan ada baitul mal, atau jatahnya fuqara masakin itu ada. Ya mungkin kalau sekarang ini kayak BLT gitu, jaluk BLT, lah ente oleh jatah jaluk, itu tidak masalah. Kalau memang ente kriterianya orang yang berhak dapat BLT, nah ente minta-minta itu tidak masalah. Atau minta bantuan sosial. Kalau sekarang ini bantuan sosial kayak misalkan ente tidak berkecukupan, terus rumahmu kena banjir, minta bantuan sama desa atau minta bantuan sama kecamatan, bantuan bentuk sosial dengan catatan kamu berhak dibantu, nah masalah. Walhasil dari beberapa banyak hadis ini menerangkan bahwasanya minta-minta ini gak ono api rek. Minta-minta itu gak ono api. Tapi dalam hal ini ada dua poin yang harus kita pahami. Satu, kamu sebagai orang kita atau mungkin sampean sebagai orang yang butuh, sebisa mungkin jangan sampai minta-minta. Kesadarannya, akhlak yang harus sampean gunakan tuh jangan minta-minta. Gak ono api jaluk-jaluk iki. Gak ada habisnya. Yang kedua, sampean sebagai orang yang mampu jangan pelit-pelit, jangan ditahan harta itu, jangan sampai nunggu ada orang yang butuh baru kamu keluarkan. Cari orang yang butuh, keluarkan, mestinya gitu. Seperti hadis-hadis kemarin kan bahaya, orang ini kalau punya kelebihan
lebih hartanya dari sesuatu yang dia butuhkan dalam sehari, lebih dari makanan pokoknya, atau uangnya lebih. Tidak mungkin kamu itu setiap hari punya pengeluaran 50.000 misalkan, tidak mungkin. Nah, kamu punya kelebihan uang, jangan sampai ditahan, karena bahaya. Ada malaikat yang setiap pagi malaikat itu turun, seperti keterangan kemarin, yang mana malaikat ini tugasnya ketika dia itu turun di pagi hari, dia ditugaskan bertugas ada di muka bumi ini sampai pagi sampai sore. Sore nanti naik, yang turun pagi ini sore naik. Nah, ketika dia naik nanti turun lagi malaikat berjaga dari sore sampai pagi setelah subuh. Lah ini malaikat yang silih berganti ini setiap hari, setiap kali dia tuh datang ke muka bumi baca doa. Doanya ini apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, yang menahan hartanya, tidak disalurkan kepada orang yang butuh, tidak disedekahkan atau tidak diinfakkan. Allahumma a'ti, berikanlah kepada mereka Allahumma a'ti mumsikan, orang yang menjaga, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, digenggam. Talafan, berikanlah kerusakan, hancurkan ya Allah. Talaf itu rusak, hancurno. Tak barokah, suwe-suwe tak barokah, dunia entek dan lain semacamnya. Allahumma a'ti munfigan khalafa. Allahumma berikanlah kepada munfik, orang yang membuka tangannya, diinfakkan, dibantukan ke lainnya. Khalafa, berikanlah dia itu ganti ya Allah. Itu doanya malaikat. Wa khair ma, disebutkan dalam satu keterangan, sesuatu yang paling baik yang bisa yastajlib, menarik ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sedekah. Suatu yang paling gampang untuk menurunkan ridhonya Allah, paling mulus dan paling cepat, sudah bisa dipastikan ini sedekah. Makanya Nabi itu pernah ngomong, tadawu mardakum bis sedekah. Dalam satu hadis, tadaroku, Nabi ngomong tadawu, obatilah orang-orang sakit dari kalian. Kalau kalian punya keluarga yang sakit, obatilah dengan sedekah. Bahkan dalam satu keterangan, tadaroku, kejarlah sakitnya itu salepen. Salib dengan apa? Sedekah. Sedekah itu bisa ngejar khair ma yustajab, sampai disebutkan sesuatu yang paling bagus untuk yustajab, narik ridhonya Allah Subhanahu wa taala, as-sedekah. Sedekah. Babul infak, ini masalah infak, sedekah. Awas salah nulis judul lagi. Sedekah, masyaallah. Wa Nabi SAW, contoh kita itu kalau kita mau mempelajari sedekah, tidak usah jauh-jauh, Kanjeng Nabi. Contoh, apakah Kanjeng Nabi itu hidupnya kaya apa miskin? Sekarang ada pertanyaan, Nabi itu hidupnya kaya apa miskin? Ayo, tidak boleh loh kita menyandarkan sesuatu yang gak baik sama Kanjeng Nabi, tidak boleh. Nabi ku miskin, tidak boleh ngomong Kanjeng Nabi miskin. Sekarang kita perlu pelajari, kaya dan miskin itu apa sih tandanya? Orang kaya itu bukan ditandai dengan banyaknya harta. Orang yang kaya itu ketika dia mampu memiliki tapi dia tidak mau, lah ini kaya. Nabi bukan tidak kaya. Nabi bukan miskin loh. Ente kalau ngomong Nabi miskin, bahkan dalam suatu keterangan, kalau sampai kamu menyandarkan Nabi itu miskin, Nabi itu yatim, Nabi itu hidupnya hina, gitu, hati-hati. Jangan sampai ngomong seperti itu. Ya memang Nabi hidupnya kelihatannya serba kekurangan. Tapi Nabi milih itu. Nabi itu milih, saya ini hidupkan dalam keadaan melarat ya Allah. Oh iki wong sugih. Bukan tidak kaya. Nabi itu apa? Disebutkan Nabi sendiri pernah ngomong, saya itu uridu alayya, katanya Nabi itu pernah ngomong, disodorkan kepada saya mafatih, kuncinya dunia seisinya. Aku ingin sugih sak dunia ki aku kabeh. Kasare ngono. Tapi Nabi apa? Ditolak sama ke Nabi, fakhtar tuh saya lebih memilih apa? Saya lebih memilih Allah jadikan saya ini sebagai hamba dan sebagai rasul, sebagai utusannya. Saya tidak memilih menjadi apa? Tidak memilih menjadi raja dan saya jadi rasulnya. Tidak. Saya tidak memilih menjadi rasul serta menjadi raja. Tidak. Saya lebih memilih jadi hamba saja. Oh, ini orang kaya. Orang yang serba kecukupan terus dikasih uang yang banyak tapi ditolak. Tidak, saya tidak mau. Ambil saja. Oh, ini orang sugih.
sak mepet-mepet opo Nabi lapar, ceritanya Nabi kelaparan, diganjel batunya sampai 3 batu diganjel, batunya besar-besar segenggam. Sak genggam gini, sak genggam tangan ini wong Arab loh, gede tangan. Sak genggam telu. Atau anggaplah paling kecil kayak biji mangga, kayak po ngono. Atau buah pir ngono, telu, buah apel ngono, 3. Lapar, ada orang ngasih hadiah sama Kanjeng Nabi. Hadiah kurma sak renteng yo. 1 ikat. Banyak berapa biji? Dibagi sama Kanjeng Nabi, sama sahabat yang lapar-lapar. Terutama 88 santrinya yang ada di Masjid Ashabus Suffah, dikasih makan 3 biji. Sisa 1 baru dimakan Kanjeng Nabi. Padahal ini 3 hari tidak makan sudah dalam keadaan lapar. Loh, ini orang kaya. Dia itu butuh, ketika dia dapat jackpot, dia nggak noleh sama dunia. Malah lebih mencari orang lain yang membutuhkan. Lah ini kaya. Nah itu. Tapi Nabi memang murni memilih seperti dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkan nanti saya bersama rombongannya orang-orang yang miskin. Murni, khiyar, murni apa? Pilihannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kon lek ngomong Nabi urip miskin ya ora ono, oleh Nabi ku miskin ndak ono wong sesugih dunya iki. Paling kaya, ndak ada orang yang bisa kaya seperti Kanjeng Nabi, ndak ada. Dia itu punya kesempatan memiliki semuanya tapi ditinggalkan, lebih memilih hidup yang biasa. Oh ini bos, kelas hidup ini. Kalau itu dikasih pilihan jadi orang kaya, banyak mobilnya biasa, mobilnya akeh, umai gede biasa. Kon milih sugih tapi kon bendino wani sedekah 100 juta. Oh ini luar biasa, ndak ada. Sak kaya-kayanya orang nggak ada yang setiap hari berani mengeluarkan uangnya. Orang yang kaya itu yang memiliki banyak hal tapi dia nggak masuk sedikit pun, nggak takut sedikit pun. Yang dia miliki itu hilang atau yang dia miliki itu keluar, nggak kepikiran. Kayak contoh kemarin ketika ada orang berani bersedekah separuh roti yang dia miliki, ternyata itu separuh harta yang dia miliki, dia sedekahkan separuh, ini sugih. Jadi gitu. Itu jadi kita itu kalau mau ngaca, sampean kan kalau mau ngaca, masa ente mau ngaca sama tanah? Enggak kan, ngaca yang kocok kan, cermin sing bening. Ngono contoh. Orang-orang soleh dulu itu kayak apa? Sugih ini ndak karuan. Jarane akeh, untoe akeh, kambingi akeh. Sampeyan dino sedekah 10 kambing. Ini loman. Kalau ngelihat orang berani ngasih THR akhir Ramadan, karyawannya setiap akhir Ramadan tok dikasih THR 300.000-an. Ada 100 karyawan, miskin, enggak suka iki. Jadi bisa ditukar apa kaya itu sih? Mungkin bisa disimpulkan segimana beratnya dunia di hatimu ini. Nah itu. Banyak cara penyimpulan. Jadi bukan tolak ukurnya kaya itu ketika banyak uangnya atau ketika banyak hartanya. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, tidak ada ceritanya orang tuh yang berani berkorban untuk kebaikan tuh kayak Sayyidina Abu Bakar, tidak ada. 100% bersih total. Ada orang yang loyalitas sama satu majelis misalkan, jadi donaturnya, Masya Allah, nyumbang. Tapi tidak berani dia 100% nyerahkan hartanya semuanya untuk kebaikan itu. Tidak ada. Ketika hati ini sudah nggak ada dunia, terus banyak dunia yang kamu miliki, terus semuanya kamu belokkan sama kebaikan, nah ini kaya. Kalau ente kaya cuman bisa bantu sebulan sekali 0,5 M, yes. Piro? Dunyamu kabehne piro? Alhamdulillah uang saya ini total semuanya misalnya 100 triliun. 0,5 M sebulan bulan, cilik, pirang persen ini. Jadi gitu. Sayyidina Abu Bakar, semuanya diinfakkan sama Kanjeng Nabi. Ini ya Rasulullah, semua harta saya buat sampean. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, nyawanya yang dibagikan. Dikenalnya Kanjeng Nabi. Ketika Nabi dikepung mau apa? Mau dibunuh sama kufar Quraisy. Sayyidina Ali tidur, tidak bergeming. Ada pedang, ketika selimutnya dibuka Sayyidina Ali ternyata ada pedang yang sudah siap bunuh ini, tidak bergeming, tidak takut, tidak mendelik wedi.
Tak gemeter. Nyawa saya untuk Kanjeng Nabi. Nah, ini berkorban. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in ya Allah ajil bi raf'i ma nazal wa anta rahimun lam tazal man ghairuka azza wa jal wa latifun bil alamin ya Allah rabbik fina syarrul 'ida wa khudhum wa badida waj'alhum lana fida wa ibratan Ya Rabbi syattid syamlahum Ya Rabbi farriq jam'ahum Ya Rabbi qallil adahum waj'alhum fil ghabirin Ya Allah wa la tuballighum murad wa naruhum tusbih ramad bikafha ya ain sad wallau khaibin Ya Allah wa syarri kulli makirin wa khainin wa ghadiri wa ayinin kulli mu'liin ya Allah min mu'tadin wa ghasibi wa muftarin wa kadhibi wa fajirin wa aibi wa hasidin wa syamitin ya Allah ya Rabbana ya dzal bahawat wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibu sa'ilin ya Allah yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisatri qumin واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسينين أبي الفهل وجاه جبريل الأمين يا الله ثم صلاة وسلام على النبي خير الأنام وآله والكرام وصحبه والتابع يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله واستغفر وذلل الصعاب وافتلنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند سيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق السر طاسم يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصيام وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد طاسم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألط بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألط بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألط بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل أطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطبنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل أطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطبنا مسلمين يا الله يا لطيف لم يزل أطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك سر اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تفسير حاجاتنا كثير أنت عالم بها وبخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف
ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكرفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبروق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا صاحبي فاتح رضا الله تعالى وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أبائي أخواننا أولياء مشارق العدي الأمر أمهاتنا سيدة خديجة الكبرى فاطمة الزهراء عائشة رضا اللهم نشوفنا رجال الإنسان وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين